Careva Dola nalazi se mezarje u narodu poznato kao djevojačko greblje. Trenutno su vidljiva dva mezara koja se nalazi u ovom ograđenom prostoru. Jedan koji se nalazi sa druge strane puta. Česti slučaj da se ovakva mezarja nazivaju ili djevojačkim ili svatovskim grebljima. Međutim, ovdje se vjerovatno radi o šehidskim mezarevima. Pogotovo kada se radi o ovom mezaru koji je s druge strane puta i sam je, jasno se vidi turban, što govori da se radi o nekom alimu, kao i sablja uklesana sa strane na nišanu, koja govori da je riječ o vojniku.